Mocha Engi Awanelu, the Yellow Raincoat Man. Dagaro Nahon de Se Kuniloka, Jeno Chauneta Yuema Pikeraba. Oregon Binega, Springfield Muliga, Yakwali de Kumabo. Adi Kinga, Apega, Site Tuaniro, Ema Ako Ama Amene, Jenorube Shida. Jenoga Apene a young chido, a pay away yoni de chainsoin, Totroli Kansa Arabo. The Nyama Amega, Enshi Warandama, say lived out in Moyara Giniro, Jenole Benama Dudu Tangi here. Genoru AACC Moyara Gine Jaro, Lama Legoma, Lanshao Lare Ludiago, 3 Tami Lade. Tuga, a yangi de Mocha Engi, Awai Gatego, Vutarabia. Nachi Mocho, Mori a Yangua Nede Chingma, a Pima Paduma Machida Doi, Eliluga, Genoru Trigo, Chechin, Swesong Dwarabo. Jenoru Sound Giniro, Eliluga, Jenoru Enshiga, Galan Mogo Shaulare. Amega Mata Yebi, Jenor Leko Swe, Seleko Talabi, Elilu, Jenoru Enshiga, Amaibonama Yatwarago, Gini Lide. Amega, Jenorugo, Engle Kotabo, Pin Lide Chemabe, Eliluga, Jenorugo, Lang or Piorabe. Tu bari or Bioni Lesona Genoma Manmiro. Damime, a me Genorgo, Engle a man Kotare Chema, Geno a Yango, Johnny Heraro, Mamini did. Ain't a yaudane, a mega the cargo chichin pig, media gong talayare. Eri chema, Genoga or Chow Long Long Woni Bibo. A mega Genoro Monamarigo, a damn thoughtful Dudu Le Piobi, a may a cutting eboma, Arlong Adudu la a kinde, Arlong le suing ni jarabo. Dabime, Bama Tama Piero Bubia. Or than re sunyan than de Bama Tama Jarobu. Erane Arlong Apio to a jarabo. Eri nyama be Geno akuti miesi de miang ni de Emerso yi the Kumadevia. Moga Engi Awagi Watare Lutioga, Genoro Badin Bogani, Chauji ni de Emapo. Geno Lan no la being woni mide. Don't know yen amago no being, Geno Johnny de Lupiolayare. A cheap below Gondwale motivu. Amaga Kademboga Sembi, Genogo a cane ye chogane quadwa bede. Amaga the car baby, Geno Moni lago, chop any labo. A mene a go no motoa loli. Dabeme, Genoru a tema she ni romabe, Yode inshi the cargo, a dioga, a tela, 2 de atani jalayara, a jaggy beria. Amaga ye chogandega pi twadwabi, a mego bama mapiobene, a tin long no rodabe. Adi then young a cool and no larabo. Genoga ye chogandema, chow chowne, tiny rong, a mega monamarigo, Genosima la nevo a chepiami, inshi the casigo twachide. Genoro Monamare Alongo Nejarabo. A pinga luga the cargo a tin 2 nidong belly. A mega 2 year phone hong lego shani bonyare. Dabime shamato ubia. Ella jang Genoroma, Yego phone sapo ba phone mamashido. Genoro Along take li nying jarong. A pinga luga, tugo a tepe wembo or he says so be the cargo a tin 2 nidorabe. The gego miolinje maybe, Josia gone nyata nyamabe. Aimale phone machine. A mere cargo penny a tail and machine. General Jamboma, a changing puka time be don't look chow chani gejare. A nina zinema, Yego phone set bemela so that suit down in mirabo. Dabime, Bama tatmatita ubia. Now zondo erilu tuadware. Dabime, yerele yamla geru. Tu zenaga, eri yakwaga ainega, the ain't a young ninas in Libya. General ainsole, ne ain't where a mubo. Erago a ninas in the alma mejabe, Yego former set pejarago, Geno senzalu miao. Now zona Genoru abio dwajarabo, na canata puto along AACC babe. Dabime, yet the pedon mejadebo, a Genoru ngaya be shine dumbo. The minute man no laro, ain't she the gajiga a honda poinirago tuilayare. But in bout the cooler poinibi, chilungs gamale, a boji pautarabia. A mega chachin Yego phones a lady. Bisiri a miaji blout warevia. Geno ye soup bully le badware. Aditema Geno suit hare pasandri a gong shida. Biro ain't the chapiasi a defoy lady le badware. Dabime a sozongaro, Genoru midazu larine chimi suit hare pasandri a pietet hare oji to o blout warabe. The gego sexot yun shafu gauraga, Eddie ojiga Genoru alo eignide gadin bega sabwebo machinira. Daga, Longere Ninia Zaga Pikiraba. A Kuro Amele Songwabi. Eddie Donga le a pega a mamma shizoro, Geno Janiere Titin Gone a daisy chelerigo, Tima Mamiro.
ကျွန်တော်သိတာကတော့အဲ့ဒီတခိုးကိုဘယ်တော့မှဖမ်းမမိခဲ့ဘူးဆိုတာပါပြီးတော့အဲ့ဒီညကကျွန်တော်တို့ကိုလာနှုတ်ဆက်တဲ့မိုးကအင်ဂျီနဲ့လူနဲ့အခုအိမ်ထဲဝင်ခိုးတဲ့လူကတယောက်တည်းလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဆက်ဆံနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဆိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့တယောက်မှဒဏ်ရာမရခဲ့တာကိုကြည့်ရင်တော့တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညကလူကပတ်စံပဲလိုချင်တဲ့လူထက်စားရင်ပိုးပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးရှိလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အိမ်နီးနားစင်တယောက်ရဲ့ဝရန်တာမှာကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတဲ့အိုးကြီးနဲ့တူပဲအိုးကြီးတအိုးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအိမ်နီးနားစင်ဟာတယောက်တည်းနေတဲ့လူကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုသိမမြင်ရဘူးဆိုတော့တကယ်တမ်းဘယ်သူလဲဆိုတာဘယ်သူသိနိုင်မှာတော့ဗျ